Bansara Aikir Mokorwat Branch kabalongkum kawai ni Jaka Sumar kabadaina kabenta kibapang khmat hakalai pauterik ujemang arjar arpulai kalapan benapat ba ya kispautli kisnong kibalalat na gijing pangkhmat kabanlam sya gijing matla ha gijing elang kalapan long hapo iyo Mokorwat Southwest Khasi District harangkat gijing don lang jong Deputy Commissioner ubati langwa kum ukongsan laban kedaw hang ni bagi spotli kisnong ki kentup ya kisnong lait lausang mau merang mau sde mau rap nonglang penden sakwang rang mau syat umoj sok kelam bat jarany ha ka ba kini kisnong ki hap hapo jong ka Southwest Khasi District ha jingkren lamprang uba wan tailang basayumoj project coordinator wala itu ba ka bansara kadai ka waini ki Jaka Sumar kaban pek tang na kabenta ki briu ki badon ki jingpang ha ki benta jong ka khmat dei ba nang ne na po biglaya ndai ki dei na po ki padeng mo patai bisa de jelas ki wan le de ka survey ha de ka celajungi istang po batamina po is Khasi Hill District ki po is Khasi Hill District ni de ne ka than mulai unjayo inok se istang kita ka project mo tagine dei ki yong inama ki priu badan hasor te bunsen ni julap ki priu stom ha ni jipang BP sini tikyong kunong nya kesang no sakine ki Jaka ba kham sekendong tinyong ka project te ka kham ha ni le Jaka kham kendong ma ka jinjak pet kawan hai mentra ka surok channel ka kalong kanang hamlet shu mo nya khabenta ban kwat kya ka jinjak ting sedang ini project ha kesnam aja kanyo ting la wan nyalam lang ita ki priu na ko ka option site di nyawan alam sini. Tinggi yalap di taki priu di badan yang Jepang sini dan di priu pang kita Jepang pipi. Unjur papang ini ka Jepang katarak dan ini katarak jika dum temen. De hata ko ka puar ni lawan lang biwe isa jok na ka project. De idang wanya tinang na ko unjaran. De itai ma la dum kertag pa kendai khotam e ke. De haji sha khar si kendai khotam di pun ki priu adon ka Jepang jika dum temen. Di pak sangat kali ni tai mama tak ada jengkam menaji semua maslet lingok tai sa regional project yo pula kan tak ada Bansara Aikir yo ia kisnong itau jungi bagi dawan wan penlong ki meeting ki hagarkom ke awareness program pan aji kai ki priu but tang kata dei ke bang i kelong ba idorong haki kisam bade kendu personal yang itu ki badan jingpang haki khmat lor ba ki lai ke examine ke jongki haki santar haki hakpor ba kilong ki program jongki tingili alam ya gitu ki ba don jingpang khmat dan ni lapan banasno tikitu ki lele na kleng jong ka Bansara Aikir kabutin ki tu bakam konsan ke dei ke follow up ya ki to ki snong ki paralog ki jongi kemudian Jepang khmat tisbun ki layok ya ke Sumar pasubun ki layok kot na ki Jepang khmat landok tang itu bel amat la imla ye ta te rei to boro di Jepang khmat ki layok ya ke Sumar pat ke Sumar na kaneka santar sungu sebun ya kan ka santar Bansara Aikir santar kepada hane Mokorwat pat kebal IBC sekri ya ki pai pak nu susnong jongi te na klem jungi snong yam don ye te tang kecing sungu ye pi pa priarap ya ki briu jongi kemudian hagi ni Jepang khmat te ngai ba ka Bansara Aikir kan utkut tangkat ne rebat extend ya ka jitre chopri hagoi pat snong kibong pat semlayo ya kan ke Sumar marka target ke bahi kini kisnam kelompok support li kisnong kenget ba kinang bond li kisnong kibram don kam ya kan ke Sumar mar kini por bam ta ki bond kibru kibran ke Jepang khmat te hoy na kleng jong ke Bansara Aikir kan penbana ya kini kisnong ba kilalak na ke Jepang khmat te re inam ong ba inam yo su Jepang khmat baru buru dang don ne un don be ki Jepang tambah lanang ban Sumar bala tip hangno ban lepan sa Sumar don ki Jepang khmat te ngam don sebut wan ong ne po retang ini tin berkendiat buat sajin ban pau ki sungu
ya kapan sara ai care kapal ai care ke cik sikri ya kane ya kini kisnong kijong ti kuble